Akwadi wa motrum kankan ho se do semina na ntwie judgment no ka akwadi le teacher abosom through page no so wa sia fa page no promote onwom na judgment no wa sia nipa na di bonyani sofo na akwakodi na sore manyina tutu ni sofo na sema ba ne ye ka na odi jimi e support sofo na ade no jimi sa akwasia wo de bone na support jimi kwasia ukurom a school for P5, P2, P3. Omo nyina gu classroom baako. And a teacher for chire o made ebom. Sa akwade na ntue tie dia meka na ha aboa ba wakotwa abet post o page da. Debia yekoda yete asem foforo ewo oman Ghana mu ene mo de shemu PSC na ati aka file the training issues ni ano odin ye na matibele na me da wesu mayemi man Ghana ene ensembe na etwegu ewo social media so ba mo hwene de Twene Jonas di selections enye selections ankasa mu odin ye na no ye ne kofro bia wakana bi acho mo do so ye titiru pa ewo oman Ghana mu hampam cho subscribe channel na mo share videos na across all social media platform ne so efa ema mi mu odin ye na wo like page na comment ne so Ay3 University number no ene da screen so eno University Foundation peke na one queen eni enkom Twene Jonas say waso na frafra ne de mo de kofra no hye Twene Jonas ababo ntia be kana dwen e de atwere eye Sårkodie obede owie ne eno sanso ne ode fro ye dadi lumba eso ne ye no sire kwaye no o sai wie ye no ne ode fro ye great ampon ye onya kofu a unya silver ne he Kyiri Abosom bekai etuo mumienko tie ensema Twene Jonas ebe kan akwadi wa motrum kankan ho se do semina na ntwie judgment no ka akwadi le Kyiri Abosom through page no so wa sia fa page no promote onwom na judgment no kwasia nipa na di bonyani sofo na akwakodi na sore manyina tutu ni sofo na sema ba ne ye ka na odi jimi e support sofo na ade no jimi sa kwasia wo de bone na support jimi kwasia ukurom a school for P5, P2, P3. Omo nyina gu classroom baako and a teacher for chire o made ebom. Sa akwade na ntue tie dia meka na ha aboa ba wakotwa abet post o page da. Kyiri Abosom a wo post no yenya odan aboa ba ade na hunyansa mfanya nwom papa na un promote nwom no o page wo ye blogger woni twa asere wat oman ni nyina asai watimi abo awura se o nana bebeya nana to asoma o ema o mikrom kwan nyina tutu enti akufuado mikrom kwan ni ma post o page wo se wako post Kyiri Abosom woni twa asere wat se akoye kafa timi kodileti every minute bi aban ba se na Metwa no mo frame so I will do kabana rodi or say yo business minded warm up. Yes, thank you. Business na masa I be pay scale America ya media gra is na a jerk anymore. We be binina ti America na hia wa we kwasia. We be binina ti America na utina o magana ni nya skeja wa we kwasia. I'm sorry, it is what it is because omuni system bi a wo Ghana obi tuwa wanda wa yemanu common $5 kura a joke. Na ti America na common wanda wa oji $30 oji $50 na a day obenya $500 now so better than here of course anantwie mpreko egu ukrom o maami ekura ase mpreko no omunim yansa cheo it is what it is intifa jimi so rekopa adwuma ye nantwie no menka de ono onim papa no be boni o enti se ultimate na America ema ni hiawa no menka nyambe tia ka be kobro nsam jam wajimi dodo e wo so ultimate so rekoya adwuma na adani skani na Ghana mpanimfo ne wabusuanfo hu say yes what be do system na ma system na fa wor my is he supporting the devil pastor? I don't believe. Yeah, what Jimmy? This is Sårkodie. Minim diete what Jimmy say. This one huni pa boni ni. Akufuado chimpanzee. Ay Ghana Abosom Ghana this way. What Jimmy di na chisa Ghana this way. Where the other Ghana be? Where the other we see a petro. To an autumn. No the chena na to aso na ha na odi Jimmy sa na Akufuado be we Ghana no. Na Kyiri Abosom onu tutu ni sofo. Wadi asori manyina din made fo nyina na sema ba na ya social media kura ni mu huro na ono ko post ba bia Kyiri Abosom ti se omo kana sem nyina no obedumi omo nyina no
na obede no ade ne platform promote say Abosom no me media for ne bloggers ni nyina say omo ka nasem say o di bone kwasia say anya ayi Ghana for no ena asofofo na hunahunu omo ena obi aka na no atum na ye gya emaya say obi amekasa enka asori bi abegu Ghana ho ye sofofo na hunahunu omo okwa Yesu bedome okwa nyame betia aka okwa omadi omo nyina hyi asori mani nyina from A to Z sofu bia ni Ghana ho abe mesi omo nya easy money nti bone akese nyina omo na edie kwakuo obi ansu anyansa despite also tie dia mechira no na otwibia odi birthday judgment no kwasi anya nkwan we me na my crime was catch am ya munya jimi no me $28 million Rolls Royce no ebetimi asesa jewa gona wasane line nyina afa obogari no so asoso kwakuo bro ho ase o eya se makrani ene da bedru ubenya quarter of Elon Musk nkwasiafo ani omuna mantem ha ana bigate mu unya quarter of omukwansi ekura omo no unya quarter ene wanhwe a minim yebele obi amaami abatu amuati aneso jimi ni doso ye nya wonko anu enya kwansi asem makrani a mahu amani o that's why jimi no why yes ayesa na mu hura hiafo no nya wonko anu enya ade ekura ni that's right unko anu enya ska asem yimemeti asei ma kire $200 million on my account etime so afi egu Ghana nyina sese radio ne anchiwe FM station nyina asoso mekura ma bere me ho ase asem manie ade na wujimi se obese ana ade bi wo too much of everything is bad ya bo abasesu aton kraman cha nya ska why ya ade but in Jimmy Mata every 1 minute bi ya ban ba se na mu emfa Jimmy Mata ho why Mr. na otwibia di birthday so yenim senka afi mu ni nyina na yedi birthday unya di baako a age sha afi na hia yes now despite kwaku despite nya nko anu anya sika bre ho ase wate why yenum nye wo sika chen yake anu atum yeti heaven and from papa na fa ho akurasi tuma ya ba no dan ye wo ho ehun futuro bia ni ho despite uko okrom wiamu ase a ukrom ahimfie no futuro no achanyi kala oti sa afuowem na da bia omra ho ase yeti heaven o bibini agimi na bo ne akofa cement kwanum aye no fresh mese obra ho ase kwaku nyasa odi jimi sa be na ho ya hin wadi ase sikani empia tax sikani police ncheno sikani no police omo nyina asuro no jimi nko a dadi lumba sisi ampon aye mina mko sisi wo na sisi ampon ka odamo every 1 minute bi ya my verse aye dadi lumba enti okọ ya IGP kura bu nkotoje chiachi na IGP wa pampam se kura obi a mese ya adwuma ni ye no odi jimi abata ade no lumba oye hwan IGP me say Twene Jonas si wa pampam se kura adadi lumba ye hwan wabu ampon no so oye kwase ache nipa bia jimi ekom de onu abeka asem se obi asisu ye ka bia mo a no akwaji sika na afi wo be defend dadi lumba no mpo entina bibini me se bibini eni bibini animu nkoya ade da bibini obema ansasi form nipa wo obi asisi wa ye nyina ye condemn se dadi lumba wanya ade ufiri to nyom nyane mu nyina mu ye politicians mu nyina mu ni mafu nanam ampon ye politician dadi lumba ye politician mu nyina mafu nam de nam ko ye campaign ma aboa no chimpanzee kwakuo no na mame ncha mu nyansa ba ko kwasi broni nyansa mu no ka kwan ni o no aye pedestrian road bibini anwea no ene note no de cement ya nyina anti whatever it is no unti amfuturo mu da oruma aye abroche kurase o na wo sa akode kwase awko kroma ka na obesi afrim no usi frim ya age se uko uredem emiye de nsuo huhuru trim because utrim ni nyina kala ayeko ti se de etu firi kusibom na de jimi abetena ho postu unko hunyansa postu ukrom kwan na akofo adwade no ohun enkoye ukrom kwan ne maw na wako postu Kyiri Abosom a ono wadi na sore man nyina na yiri buafu ne yiri kokko apai na ne yiri no sutie dia meka kire on Ghana nya America o ena ma bere me ne kokot eye jimi eye waste of money kakra na wo no emfa ma lawyer fo ni na enkosi aga Ghana mra nya adwuma ade eye abrochi a ede
abrochie na obi asi ukuna yawo sa nka oromarically wa yeye ntira my be frame me o say Twene Jonas me ma adwin koso o ana me wo company wa America ana mpese me ja me yire ana me si asoi enka chance opeso ja na nsa adwe kwakuo kan from mami o mami wa America o say an pin ni mami na fofa ni free Ghana buy to company ni nyina mami $10,000 na first kan ko to account mu adwe na ma di code system na ma kwan fast me sai ema ewiase afanye nyina akwa abale mu odin yi bim ediba Africa series so pa mo chomo subscribe to the channel for na mo share videos no across all the social media platforms so if I am Misa Macro Madasene, yes, I'm sure.